Haino hai krak shalo kebengne bodole ozama Onimes Debormani Bidhanasabha amsayo tipramo thaya kare 48 family ni 168 voters romkha IPFT bodole bana yafare borono lamjak shogoina harkha IPFT ni AGS Omit Deborma IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Tipramothai yakare de IPFT banner on khabai kubai lamsa go. Tipramothai yakare de IPFT ne banner tola faner on khabai kubai lamsa go. IPFT ne bisita ale dachak dati pralay sham nai. IPFT ne bisita ale dachak dati pralay sham nai. Kumari ane bisita ale dachak dati pralay sham nai. Debormani bisita ale dachak dati pralay sham nai. Omit Debormani bisita ale dachak dati pralay sham nai. Tokma tuinani shishal ke bengo fia bashal ke benglia tipramo thaya karmani hachok ni tipra sharok haino hai krak shalo ke bengne bodole ozama Onimes Debormani Bidhanasabha 26 asrambari amsayo tipramo thaya kare 48 family ni 168 voters romkha IPFT bodole bana asrambari ni kolabagan amsayo luwajijak bodol slaimani pandawo bodole bana yafare borno lamjak shogoina harkha IPFT ni AGS Omit Deborma manjaka IPFT khwai East Division Committee ni advisory chairman Sonjit Deborma Youth IPFT khwai East Division Committee ni secretary Molin Deborma tei AGS Bobby Deborma akosong tamani bagai tipramo thaya kare IPFT ni bana romkha abonotiyei tipramo thaya karne adong rokta mushaka faide nailaya nutabu agi bo party o thangai tini je o IPFT ni bana rom Pilano sini media takuno bele hambai kang agi ek samoyo 2017 o hungkai ang IPFT khaitongmani no joto sini o jaga o tabuk tungno tidul tongnai agi sini dabi jong ta kumui song rogoi ang khaitongmani no ek samoyo ang khasi angai mane saimea mane bahaikai ungkong thangka ang lam korawai 2018 jidi mane pore kaina ang bubagrani logigo thangka bubagrani logigo thangya konei bajalbari tu podabil jorang mahimka yakung bai borok bai baksa kintu ase khaifamaya golobo singtini kola bagan chino jagan bororongno kicha botongo IPFT BJP thajak sarkar tongo phade aro thangya konei aro boti pralen chano hungkaiba sumo gerta ti pralen chano hungkaiba aro thangai samung palbaksa ka khayei jahate kai ti pralen no tunan bagi hine kha khayei ang phaimani hungkai tegaisa chini a jodi ngobo jagao aron bisingo kokbo kisa misa khokhoi bisingtei nglayo abono chini o jagao hungkai panchayat bokri hine kuno graijo khaija village committee ro grei hine gabono sung tipramo thaje khaimani to sung ngo village committee tong panchayat tong hin to sung khayable chini manthai sokte sung tipra sangai sung ro manthai sokte kisa misa mara nango sung khaiba sana nang diba ha diba ha buima ma hin sung mana mo sung gang jodi o jagani leader ung tongoi ang kaisa borokno jodi rot tugura sapano kuno phano rimaya hangkai angbo sacha o jagan borok bai angbo sacha hame hinjaknai abong ginang tini tipramo thaya kana naka nang agi tipramo thabo tam tongon bo poto ang to tipramo thoi chinoro panchayat dokringe ano to borok kuno podilia ek samoya puru salai tongo borok mane podok kuno nangya hin sawaisi gang ba serai ba podok grifano samuno khaimano hungkai ba tabukse ang saimano je পছারা কোনো কাম সিং yang saiman tangaisi tangi hindi je executive board ewo borok kri hingai nini baglai thani khuglai thani kuno jaga phano khane aisi ekmatro buimang hangkai simise khanao bangna jaga khai kuno phang khanai abun bagi no ang saiman khase obo hairok tong hangkai belen saya hanga no leader hisabe rewo borok tikhlaina hangkai to sungro gari hisab mose borok hindi hangkai sangapro thango haisi hai mana jaga hangkai tei nono khuspata khaiya abun bagi ang tipramo thamaya karka an sinmung ka ang kola bagani Ranbir Deborma te kola bagani leader hisabe ang samung khai tongo chino jagano nungna chin party bis bang ang niji saktarino khom ke party bis tipramo than khai sinamni jak ne tinni ne netrite khorbusu khorok buda ani netrite tini phaika hangkai 42 family chino kola bagan sing joto thangak ekmatro hangkai butar hangkai 180 butar joto borok samungni jamila bai tabu kebo ba robot bagan hok tongo kriba joto kola bagan borok kriba kebo buini huga kamala thangjak abon bagi joto borok sapai malia kintu borok bo phaina tongmani no gai bohni bagi samung ma khai tongma ba
180 butar 42 family hambai Bodol Slaimani Pandao Kogna Rukha IPF ni AGS Omid Deborma Tei IPF Khwai East Division Committee ni Advisory Chairman Sonjit Deborma no khoboi IPF ni kubun ozamaro Khwai Nishimi Biplop ni Kokthum Chini Khorang